Эти красивейшие пейзажи за моей спиной – это не Тоскана, а один из самых живописных уголков Крыма – Судак. И сегодня мы едем в одно из самых колоритных сел Судака на Койдышлер-Курушеву встречу односельчан. Мы едем в Ворун. Встречи односельчан в Воруне традиционно проходят в первое воскресенье августа уже почти 30 лет. Уроженцы и выходцы из села собираются возле старинной мечети, которая до сих пор используется как сельский клуб. Рядом сохранился и фонтан, сооруженный на средства жителей Воруна в 1925 году. Приехав в родное село, ворунцы обязательно читают молитву. К организации встреч односельчан ворунцы подходят очень ответственно, привлекая к работе всех. Böyle tarihten uzaktan biz uç koyumuz şölen Vorun Ayseres birbirimize yardım ettirdiler. Şimdi onu hatırladık da buna bakınız Ayseres'ten bir takım bir sofralar geldi. Skamelka geldi. Son mikrofon geldi. Şölenden bidiler geldi buna. Şimdi Vorun'dan da çoksu böyle elektrik verdiler, su verdiler. Mirasimizde bir 4-5 tane kart kaldı. Ya. Onun için nasıl diyeceğim ama şimdi görüyorsunuz da adamlar az değil daha gelecekler. Yaşlar da çok. Чтобы встречи для гостей были настоящим праздником, для них готовят музыкальные выступления, а для детей веселые конкурсы с подарками. До войны в Воруне проживало около 1200 человек. Сейчас общее население села 150-180 человек. Из них только 10-15 – крымские татары. Жителей Воруна в 1944 году выслали на Холодный Урал, в Молдовскую область. 7 yaşındaydım bundan. Ural'a gitmiştim ben. 8 tane balık yedik. Çok ediniz. Çok. Bunda üstüne oturgan çok adamlar tanıştır. Koyu bilmeyeyim, yaxşı. Babam dedi, bu hava bir yerde yok. Hasta olup gelirdi. Bunda kendisini yaxşı duyardı. Ben doğan evliyim bunda. Bu sokakta. Hala da tura eviniz. Duruyorum. İlk sefer vardım vermediler. Ворун halkı hakkında ne de bilirsiniz? Nasıl adamlar yaşaydı bunda? Şimdiki vakti hepsi tırmır oldu. Özbekistan'da yaşaganda Angren'de yaşardık biz. Bir türlü halk gelirdi. 500-600 adam toplaşırdı. Ormanlar pek çok idi. Angren'de. Амында көчүп келген соң тырмыр oldu halk. До ссылки крымские татары Воруна выращивали табак и виноград. Дома строили у подножия гор. Ворунцы всегда отличались скромностью, но при этом были очень упрямые, говорят уроженцы села. Живя в разных уголках Крыма, они сохранили свой характер и особый говор. Vorun doğan yerimiz deyip geliyor. Ya, unutmayık deyip, babamızın toprağı. Ворон ne demek? Bana adı, koyunun adı. Bilmeyim nedir. İşte vorun. Bilmeyim. Кимерси дей вар ун. Оле да бір не оле хартлар дереді. Вар ун. Ну все равно берекет, видимо, ери вареди, он үшін вар ун. А может, оле даже денежтерме olmadılar. Onun için kaldı vorun ya. Ama manasını olе дерен не çok bilinmiyor ya. Bu benim anam Latife 38. senenin. Onun babası pek namlı sünnetçiydi. Sünnetçi Ahmet Ağa, Acıoğlu Ahmet Ağa sünnetçi. Bir Ayseresli Hartan'a deredi. Ona hükümet verdi kıyat. Bütün Kırım'ın içine gezmeye o как namlı bir хирург'ydi diyeceğimiz öyle. Galbay dedemi 37. senesi hükümet NKVD taraftan 10 yıla türmeye aldı. Gene koyumuz durur. Fakat biz var, fakat biz onların lakaplarını biliyoruz, nelerini biliyoruz, bütün adetlerimizi. Daha biz dilimizi unutmadık, biz yadık, hepsimizde. С каждым годом на встречу односельчан приезжает все больше молодежи с интересом изучающей историю родного Воруна. Ана тарафтан bütün тамырларым bu köyden Vorun'den. Dedemin adı Hasan, Sofo Hasan. Taptamın adı Ayşe'ydi. 19. senesi dedem rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ben adamlardan iştiredim, onun evi da duruyor bunda ama bilmiyorum. Bugün bilmeye isteyim.
hangi yerde yerleşiyor. Bu yerlerini beğeniyorsunuz mu? Elbette beğeneyim. Çünkü o dedemin vatanı, benim de vatanım.